Pemirsa ageng nyani kasus rabies ring galah pungkuran ngawinang desa adat Sukawana sayan yatne. Napi malih ring widangan desa adat Inucap akeh wenten asu pemekas nyani soroh asu Kintamani Bali. Ring sejeroning nambakin penglalah rabies ring Sukawano, paikatan saking desa adat sampun bapidabdap. Berdasar desa adat Sukawano ewayan jasa mausang ring sejeroning nambakin penglalah rabies ring asu ubuhan keramane, paikatan dane memperkanti sarang desa dinas sampun berencana pacang ngelimbakang sosialisasi ring tengahin rahina. Lianan punika paikatan dane taler berencana ngelaksanayang eliminasi asu liar. Ring sejeroning pemargi eliminasi puniki paikatan dane memperkanti sarang kerama. Jasa mausang yening Sukawana selami puniki ngeranjeng dados kawasan pelestarian anjing Kintamani Bali. Sukawana pinake habitat asli asu Kintamani. Tamis samian krama ring Sukawana madue asu Kintamani sane kelumbarang nenten mekandangan. Duaning akeh krama sane ngubuh asu Kintamani nanging durung wenten sane ngandelang bage Inucap genah ngeruruh pengupo jiwa. Pinaka usaha ngeraksa kelestarian asu Kintamani tur sapisanan nambakin penglalah rabies jasa mausang paikatan desa adat durung ngarianin aturan khusus penangkaran anjing nanging nyelehen ring anggengnyane kasus rabies ring galah ungkuran menabang paikatan dane ring galah pungkuran pacang ngarianin awik-awiknyane. Dayu Swasrina Bali Pos nguningayang.